December ni somni pali sang ni somni pakhat Christmas urlok ni ani in zawai in Christmas lim taka mang turin du sangna chipai kan hlana chau Myanmar ram boina le indona thu thar kan lu chile dona khovel chanchin thar beng ver tak tak kan ru tel bokang Myanmar junta sarkar sipaiten kar kalta khan mongko area san state ta Myanmar National Alliance Army MNDAA te laga beipui an thlak vei roka an chefu lo chai le MNDAA Information Department thu chu in atalan dan chuan in beina sang sanga hian Myanmar sipai somret aya tamin hliaman tuara sipai zarvel zet an thiman hialani heti lai hian MNDAA mi le sa pani thi in parukin hliam an tuar ve bok MNDAA lam soidan chuan sipai ral thum le man ruwa machine gun le mortar mu thlengin an man sakani Myanmar ramma pian chuan Myanmar ko chaklama San State i muanga San State ma chaklam China nen an in rina laya China lam atanga Salwin luipui ron luang lut i mutheyang Salwin River atanga chimlam kha San State Administrative District som pakhat zinga pangana Laukain District adia mak takmai tunma tangin helai bial hi Myanmar sarkarin direct taka op dilewin han Chinese ho omkho na Myanmar voisi an mani in real bol na mun ania Constitution of Myanmar 2008 apo kokang self administered zone hi chiang le fai takan zialan le ani tuna kan soilai Mongko town hi San State chimlam mu se township phon chunga omania ramrin hai ni ma se sipaitian Mongko town ko chaklam mel ko vela MNDAA in kulna mangyang be su Z fighter le laipui mangin an be chiam peka in beina kalzela ero avotuin kan che zui ani ber pathian ni jing daru katangin sipai te hian bom mangin an kap ni in MNDAA chuan an suya hei hi darkar engomaza chung in be nei na chun zomta ani in be run pu hian ni leng thak o ani bera light infantry battalion white infantry battalion pali IB 15 IB 59 IB 79 le IB 113 baka light infantry division LID 77 waya IB 313 atangin sipai anvain sipai zanga emolai he indona hian an tel township atangin bom mangin an kapa bom la chuan khopui alat deng tada a tin mokong papakha chuan a soi India ram chuan Myanmar ram puina turin India siam COVID-19 vaccine dose maktaduai khata pia bu fai le hui ton sing khata thon don ti puang bok Myanmar ram tloa zin Foreign Secretary Harshvardhan Shringla chuan nilai ni khan vaccine hi Myanmar Red Cross Society hena lana bu fai le hui po thon lu ani thuai don ti soi kumin February ni kata Myanmar civil sarkar paithla kan inwa Shringla hi India high level official zinga Myanmar tlo ma saber ani nilai ni le ninga ni khachamin acham chung hian State Administrative Council Chairman Senior General Min Aung Hlai ba ka civil society member le political party ayo te amuboka anjinga hian Aung San Suu Kyi party NLD party ayo te po antela Foreign Secretary chuan Myanmar mi puite puina turin Rakhine State Development Program le Border Area Development Program chu kalpui chunjom zel an tum thu a soibok Chin State tidim khuwa tangamel somthum vela hla Gosin Khobula tun thlani som pasari khan Zomi Revolution Army ZRA le Chin National Front Chinland Defense Force tangrual te anin khuain wai chiam maya in khuain waina achu achan chu Chin National Front CNF to puang tu salai thetni an hetiang hian a soi December ni som pasari keini lam CNA tual chung veng him to pol CDF hualngo Zolan PDF ZNDF tangrual le ZRO te chu kan chet tlatna le operation neina hmuna kanin kap ti hi adika chu in kana chuara chan tak chu ha kha sipai tactical command le ZRA in kara in torna mai ba ka ti dima om sipai council te ZRA in kara po in biangna oma keni CNA le tual chung veng him to pol te nuai bo tur ti thu chu CDM a lo lu te hena tanga hriat ania chu wangin December ni song pasari kan chet tlatna hmuna an lo lu ta ni in kan poma in kana achuak ta ni ani lamin min ka ma saknuwa mani in ven himnang kan beilet vea in kana chu achuak zui tabok ani
hei hi ZRA le CNF CNA Chinlan veng hing tu pol te inkara inkana chuak hmasa ber ania chu inkana a ZRA lama mi panga an thia CNA le tual chung veng him tu pol lama tu ma thi le liam an omlo tu salai thet ni chuan a soi Zomi Revolution Army ZRA pol hi India machang Manipur state ta ramchung boina awangin sangkha zakwa somkwa pathum hulama ral thuam kengimin an indina ZRA ron pian chona ber chu Zomi Reunification Organization ZRO ni in ZRO president chu sangkha zakwa somkwa in thana Chin state Tonjang township atanga thlantin Zomi National Congress Party a pu thanglian pau ani sanghi pangan hulama ZRO le ZRA pol chu India sarkar nen inremna thutlung ziakin border guard anga omin Manipur state chura chan puran oma Myanmar politics lama po inrol thukna an nei lemlo ma se February ni khata Myanmar rama sepai thu neina an lang nuwa Myanmar Spring Revolution a an telve mi puin be sei viau ma se Revolution ti boi tu pol pakhat anglek ani tak thu ming talan lo zomi thalai roi tu zinga mi pakhat chuan hetiang hian a soi Myanmar ram chung thila telvena engma an nei lo tuna Spring Revolution alo thlen taka chuan be seina sang tak engoma angtala ral thuam keng pol an nina an telve ngei ZRA hi kan be sia an hena po tanpuina dilania chuta chuan phai lama omle tlang rama omde chu sipai training pia ral thuam pe bok turangen ani na se ani lama India sarkar nen inremna thuthung an lo zia to awang po aniang Spring Revolution a anon tel lova an tel lo baka om mai lovin revolution a telte ti boi tu pol an ni chho ta bok ani ZRA pol hian CNA lam nena inka ma hian tidin township chunga ral thuam keng pol dang din an pomlo thu le sipai thu neina do dal tu tidim township chunga mipui sipai PDF zolan CDF Tonjang kem chu lu choin an ti chia saka chu baka December ninga apo PDF zolan roi tu pu chin sian suan chu ZRA sipai ten tidim khu an ka plum bok ani ZRA pol kaldan fir fiak tak ani ta ka wangin tidim Tonjang lama om Chin Land Defense Force pol tan che chu ati har sa thu Chin mipui veng hin tu pol som pasari inzom khom Chinland Joint Defense Force CJDC thupong tu ko pol chuan heti hian a soyani zomi rama ZRA baka tuma ral thuam keng pol an om tur ani lo ti policy an nei wangin keini CJDC pol member PDF zolan CDF Tonjang te tan che chu har sat phalia ZRA lamin miron ti boi thei reng awang le sipai thu neina pai thlak tum pol ho anong khoi ta ka wangin ZRA te ngin ti boina chu tun ai point alana samai theani ZRA hian Chinland Joint Defense Force CJDC pol member 12 chung veng hin tu pol te a beile ni chuan Chinland Joint Defense Force CJDC point a beile vezel dor ani ti in ko pol chuan a soibok ani khovel chanchin thar beng verle khovel ti boi mek tu thu thar te thlir chhun zom zel tiang ram pathuma COVID-19 variant thar Omicron variant thipui anom to thu expert te chuan an soi hri thipui hi an lapung zel don ni in an soibok UK a Omicron kai thipui hi mi som pani anom to US a mi pakhatin thipuin Israel a thole ni khan Omicron kai pakhat a thi vele ni khovel ram sang sanga Omicron variant hi atar zela abikin Europe rama atar na satol he hei wang hian EU ram sang da chuan in khuak khirna te po an kalpui le tana Christmas le kum thar vuak ve ta mi pui de chu film khur taka om tura cha in pun khom khopna te po an siam le ni European Center for Disease Prevention and Control ECDC chuan hun pui lo thleng tura pun khom na bu sai chuan hri hi nasa takin atidar thei ani ti in a soi hrikai damdo in pan pui ngai le thi pui po an lo chut lok ain an tam jok don ni a alan thu an soibok Israel sarkar chung coronavirus Omicron variant tar zel tur vena tan health worker le kum somruk chung lamda tan COVID-19 vaccine dose lina pek ani don ti an soi Health Ministry expert panel chuan vaccine dose lina pek ronna an siama
Prime Minister Naftali Bennett an alo pongpui ngal chu khovel huwa po Omicron dar zel tur vena konga thulom takani ati Israel mi puite hi khovel ramzinga COVID-19 vaccine dose thumna pema sathei ber an nia kan hmalang na te chun zomin dose lina po pek chuawat kan tum ti in dose la thei china an talan te chu arang theang bera vaccine la turin Prime Minister chuan som Israel Health Ministry chuan thu chu siamin natna dona chak tok lote kumu pasok le medical team te chuan vaccine dose thumna an la ka tanga thali nuwa dose lina hi an la thei ti soi vaccine dose lina pek chung changa thu thlung nai tho le nia Israel rama Omicron variant kai thi pui om nuwa siam ania na se Omicron wanga thi hi natna dang tam tak nei sa nia soi ani thole ni khan Israel Omicron wanga thi ma saber hi omin Bir Sheba a Soroko Medical Center chun coronavirus wata an dalu tanga dar ka ni nuwa thi tian soi ma se thi chan ber hi nana dang ani sa wang ni in coronavirus wanga thok lama har sana wang ani lo anti Israel a thole ni thleng khan Omicron kai mu chu hi mi zathum somni chuang anom to ti Health Ministry chuan a soi Ridar zel tur vena tan hian United States, Germany, Italy, Turkey le Canada ramte tanga jinlu a khap boka shopping mall a thil eite khapin naupang natna nei sa le vaccine la tlemna biala chengte chu inlama tanga lekha zirchhun zom turina te bok heiba ka hiam public sector office te po thok tu za a somnga chinkal turina te bok ani Defense Minister Benny Gantz chuan Home Front Command te chu ni tin sikai thar mi sanga chuang turanga inboy sailok turina cha Israel mi pui makdadoi kwa point pathum vel zinga makdadoi li point pakhat te chuan coronavirus vaccine dose thumna an la toni heti la hian tleiro le no panglama vaccine la hi an la tlem lia kumnga tanga som pakhatin kar vaccine dose khatna la hi 1% po an la tling lo ani United States a COVID-19 dar zel kara President Joe Biden chuan in kai dar dan cha da tu kong sang siamin heng zinga hiam home testing tamjok nei te vaccine lak na tamjok siam le covid wanga har sana tok damdo in chanpuina pek te ani Biden chuan thlachik chunga anma sopte ta langin America mi vaccine la lo te chu vaccine la turin ange non le a Omicron variant chu coronavirus strain dangte aina dar chak zoka vaccine hian he hi an lana tuk tur le thina laka aveng chun zom zel ti soi vaccine dose kima in lak lo chuan ngai that lo na tu lian tak in nei ani ti in dam lo theina lian tak in neya in dam lo ani chuan in thian te in chung te le midang in kai chong thei ani heng kara hian vaccine la lo te chuan dam do ina en kolemo thi pui mo hial theina an nei ani ti in Biden chuan a soi US a coronavirus in kai chuan a ol samjok Omicron strain adar meka wangin he ruam hana thari siamani World Health Organization WHO chuan thamasa khan variant of concern alo pong to boka WHO chuan thotani khan delta variant ain Omicron hi adar chakjok ti fin fiana an mu thu asoi vaccine dose ki mala to emo COVID-19 kai dama puan to te point an kai non le theani ti in WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan asoi ani US a hian shikai thar atanga za somsari pathum chu Omicron kai ani thu US Center for Disease Control and Prevention CDC chuan asoya hei wang hian US khopui te chu khauzo ka in khuakena dan siam tu le in chunga mas vuana tur thupek po lekko le turin an gen ani US mi pui makdado izani pali chuangin COVID vaccine dose kimin an la toti CDC da sa chuan ata langa anjinga mi makdado isomluk point paria te chuan booster dose an la to bokani President Biden chuan thole ni khan vaccine lak tur tam takoma se mi makdado tel chu vaccine lalowin anom thule Omicron dal zer tur vena tan health official te tanga America mi puite vaccine la turangen na voi tam tak an don to thu asoi hi dar zel tur vena dan tur te soin Biden chuan mani in lam ma in test na tur man ruwa makdado zanga an lei tur thu te nakum January thla tangin heng te hi athlona lakani theina turte heba ka hian sarkar chuan arem chana hmuna pianga testing site an siam bel zer turte asoi bok Omicron hi in kai chon aol sam em wang le abikin vaccine la lo zinga kai anasata wangin
tunge sikai ti kan hriat a poimo hle ani chuwang chuan test tam zawk kan ti ngai dawn ani ati president chuan puitling booster dose la thei chin chu lavek tur le hei hian Sri Lanka aven him zual tur thu a soi bawk booster dose la ula ma chuar u ti in Biden chuan an ram mi puite angena kan doctor te hian booster dose in vena chak thaber ber an pe thei tian puang to ni van duai thla takin booster dose la thei ma se la lo mi mak ta duai som chuang an omani ati tharuk liam ta a vaccine dose ni na la to ta chuan booster dose si an la thei ani Omicron dar mek awang hian USA dam doi in te chuan coronavirus kai dam lo ti an enkol zo lo mayang ti an hlau thong tan tua National Institute of Allergy and Infectious Disease Director Dr. Anthony Fauci chuan Omicron dar chakdan chu makdang lam tak mai ani thu alo soi lang to ani khovela akang kai mek ani tin Fauci chuan a suya USA dam doi in te chu tum ka chaw hian sikai an pun chho the awangin alun hle arin thu soi a bikin vaccine la tlem na hmuna dam doi in te chu atuana ber tur an ni thei ti a soi Biden chuan thole ni khan an sarkar chuan US paile health worker te ruain damdoi in te tranpui turin ma na don ti soya Federal Emergency Management Agency FEMA chu COVID-19 kai tamna mun New York le Maine ma chaklam state ta damdoi in khum da bel turin thu ape bok kan doctor nurse hospital staff te chuan sipui len chung hian rim takin hna an thokani strain thar alo dar le ta ka wangin thei to pa kan pui angai ani anhunga dingin kan thlop zel don ti kan hriat tir tur ani ti in US President Biden chuan a soi ani COVID-19 sipui wanga India ram economy nasa taka atlak niam hnu le kan ram hruai tu ten in kha chil recover le thuai anin be sei lain India poisa rupee chu Asia rama poisa che cheber hlutna tlaniam na saber ani chhota tat mai ni kum March la khan US dollar khan le India poisa cheng somsari pani a in tluk thin ka nia tuna ero chuan India poisa cheng somsari panga point pani ani chhota dor mai junia 2.2% chuangin a hlutna hlotina ni chu tun lai te hian rupee chuan a hluna san bel le deuh ma se then ka chuan atlang niam bel an ringa na kum March thlatop lama phei chuan US dollar khat hi India poisa cheng somsari pariat a kai hial te ring an om bok hetia India poisa hlutna tlaniam tlazel hian chan sang ania kan ho tu ten economy na sa taka thang chho tura an ngai la hian ramdang investor te ngai dana ero kan din muni a thatte lua lowa chuwang chuan an poisa ron invest ve tam tak an hu kirloma tun lai hian US 4 billion ven lai chuan India chho san ta ani chuti lai chuan dollar hlutna alo sang chho ve mek bok nen investor ta chuan US dollar a invest chu hlok zok turanga in India poisa an kol ta chu an ral ta chum maya bazara an tram zuar an tam chuan an tram man atlaniam thinang hian India poisa an zorna sata wangin a hlutna chuan atua ta ni hetianga poisa hlutna atlang niam hian thana kong khat chu anei via chu India thil siam te ramdang poisa hlut zok nei te tan atlom thla ti na ania chuan export ati sang ve thin ma se kan tuan din muna chuan ramdang thil siam entinan oil te po momo kan nga sia importa incentive to angai ta a chuwangin export tam hlutna chuan omzia nei hlei theilo ani ber poisa hlutna tlaniam hian thilman ati sanga mir thei te tan phei chuan poile zual tak ani thin heti la hian oil man alo sang chho bok nen India chuan thil a thon chu aya tam fe mai lak luna a sen alo ngai ta bok sia tun November thla kalta chung rungata India in a thon chu aya alak luna sen so tamna chu trade deficit chu record tling hialin US dollar billion sawni pathum akai te hem mai heti ani awang hian kan foreign exchange reserve chu akiam ta hok maya ramdang rin kan lo chho ta zel ani chuti lai chuan kan thenom Sri Lanka po an lo che cheve hle boka an boi ve khop mai kan din mun zel tur hi enge ani don le ole viewer ta hne nangen na jep ve le lokela kan channel min la subscribe saklo viewer ta jinga khan inom chuan subscribe ti kamilo me saka milo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload thar ta hi inlo don zel theina turin
in tan po YouTube pa lua han zon kol vel ngai lo khan in lo dong ngal zel thei dona chuwang chuan notification bell kha metula ola in da don ya